Masibitali manene kauntini ya Kitui wivo ula wa Kitui level 4 na mwingine makwata ndawasi ya kimanza cha shilingi milioni nyanya katono kenda ndawa ila siotumika kuthinikia unyivu wa ndawa ula ukusitu masibitali ni asu uomboluane abisa munene mubiane wa uiti Mutinda Kamba kabindane kalanda wezusi abika sibitali ni wa Kitui referral wala waweta kana kwa kilungu cha miongo 5 yulua ya na chanda wasithito itebo aze masibitali ala angi kauntini ya Kitui nimeokwata ndawa sio chumani tuendete Onesmus. Ni ovuche kwe enende makaunti ya Kitui tunamuvya wa uitini mwa mwenende kauntini ya Kitui kunya echanda wa masibitali ni manene kauntini ya Kitui wevola wa Kitui level 4 na mwingi level 4 ena nandiki mamovo kabindani ka kunya echanda wa iso vista manene muvyani wa wima wa mwenende Andrew Mutinda Kamba nwa wetakana kwa sabali wambe mavikiana kuthoanda wa si alatu wa kimanda cha shilingi milioni nyanya katuno kenda iwetakana mavanite kukwata ndawa inge vinde vuthu yukite na wakana kunya echo masibitali ni alangi kauntini ya Kitui. Nitwakwata ndawa tuthoete through our framework contracts worth 6 million. Nundu in the month ya mwi wa mwanza pe na shortage sia ndawa tukwaza tui zero ndawa tui around 47% stock rate natwakwata ndawa sia 6 million papa Kitui na mwingine mokwata 2.9 nikana to address emergency la hivyo nikana andu meitu methe mena ndawa na wethe ni meitwa nesa kwa indawa ino twete nikana wethe andu meitu ni hospitali situ especially the two referral hospitals wethe ni makwata emergency drugs sito na kwikata kutumwa na andu meitu. Kamba mawetakana kilungu cha miongo 5 na itatu yulua yana kecha unyivo masibitali ni avala wetakana ni viketi na kutumika ni awau na mosi ya tambia ino kana kutangia unyivu wa ndawa masibitali ni kauntini ya Kitui. Makosu dhelile wa financial year kuma Julai kukofika Juni hospitali situ mbingi sina ndawa na nituna stokite ndawa nesa lakini in the transition period ino nundu wa no mwezi issues ila siendesi ya budget already on even at the national level ni mwisi ona yesa kwikata kupitithwa where there we na shortage na nga pisu njo kitumita tho wanda wino sibitani ino sito ili nikana with kwithwa na outcry. Kamba nuangala kuwetakana evinde vuthu yukiti na makwithe menya ichandawa ingi mbeange masibitali on the kauntini ya Kitui na kana kwikithekana NMB maina atambuka kuthi kuthoa ndawa nza utondo ama methitwe mayika mavika masibitali ni kauntini ya Kitui. Nituitukalane na KEMSA kwambia next week ni mo twete kwa hospitali ilingi sio ndesi ya Kitui 308 facilities nikana ni the netwa ama supply na ndawa na ndumitu methe ni matetheka kwa kila tuana kwa sani kuisala kwa governor Malombe no windi si andu make ano ku make sure kana mundu ma hospitali nimeendeswa nesa mundu ma witi nimeendeswa nesa mundu ma udhiwa wa mavyulu wethe nwende nesa. Afisa munene hospitali ni wa Kitui level 4 Dr. Mongai wa wetakana mavikiana kukwata ndawa sie kibuthukanyo sivo ila sia kuthambia mbio kati wa inge mbingi. Ndilivote vlingo muvo Matongo TV kuma Kitui neto Onesmus Chalo.